nakumakani thangdon mitha ron pen chuak rose Kumin sang ni somni pani me niriata kolosipa KHP General Conference niya Speaker Reverend CHUAUTHUAMA'N chuan rang takin Mizoram adeng chuang ngala ram shwai tu watan mithar mitra na thok thei Mizoram ina mo thu asoya TITI-A distinction pass ni lo ti asoila ya takhi MNF lam hian Chief Minister ni mek Pu Zoramthanga hi anlo me bel deuh nge ni Pu Zoramthanga bial Aizawl East-I MNF block shwai tu te chuan me ni kwa sang ni somni pani lala khan thu chua an siam ngala Reverend CHUAUTHUAMA'N chuan enge asoi ilo thlirila mithiam mitha mithar kan mamo mithui kan de mangai mithar mitha na thok thei na thok thiam TITI-A distinction a pass ni lo a tho tak a distinction a pass na tho that class ni si TITI-A distinction ni kan ning Mizo National Front Aizawl East-I North le South Thuchua Introm Joint Press Release thupuya po Reverend CHUAUTHUAMA'N sermon in ngai bel ni om takin TITI-A distinction a pass ni lo atak nge ya thok bial to MLA Chief Minister kan nei hi East-I bial mi puite hian kan thlang chuak fu kan ti in kan thlang ting le nge yang ti in antar lang nge Chief Minister Pu Zoramthanga bial MNF block shwai tu te chuan an thu chua Pu Zoramthanga chu na sataka fakin ti hian an ziaka ramriya buaina na satak thleng thin chu kan Chief Minister za om tak kai shwaina in mason na tam tak kan humeka ramri hi phur hlut le ani lo zonga thalai te foi phur tuma on lam neya pulpit chumchil awanga felchi ani lo chutianga felchi ni se ramro pui tak ten ramri buai an nei hauh lovang ti in kolosipa KHP khompui Speaker Reverend CHUAUTHUAMA'N dem le na niya ngai thei turin antar langa East-I MNF block shwai tu te chuan an thu chua hian na satakin an bial tu Pu Zoramthanga hi fakin chunglam mal som ram rim nam ani te an ti hiala COVID-19 awanga harsatna laka eile bara Mizoram abuai lo na tele nitin mamoa harsatna omlo na chan te chu Pu Zoramthanga chunglamin rorel finna apek wang ni in antar lang Reverend CHUAUTHUAMA'N sermon in ngai bel ni om takin an thu chua chuan ti hian an ziak khera TITI-A distinction pass ni lo atak nge ya thok bial to MLA Chief Minister kan nei hi East-I bial mi puite hian kan thlang chuak fu kan ti in kan thlang tling le ngei bokang an ti ani an thu chua hi Zelaram Liana President MNF East-I South Block le R Rosanga President MNF East-I North Block ten ming an ziak nan ani hansoi thui deuh ta zel ila mi state chief minister odreng renga om hi kanning to ti in policy pa KHP khompui Speaker Reverend CHUAUTHUAMA'N hian asoya CM nilai Pu Zoramthanga le apol tetan thilom omlo takani ma se adikmel fu si Reverend hian na thoa third class ni si TITI-A distinction hi kanning to atiboka mithar mitra na thok thei na thok thiam Mizoramin adu le mamo to thu asoi ani kha hemi ko nga hi chuan pulal du oma hi mi hlui tho ani a Pu Zoramthanga phei chu hlui takani pulal so ta po mithar hanti hloi tur po ani bik chuang om love KHP khompui Speaker Reverend CHUAUTHUAMA'N hian pulpit thiang hlim atangin Mizoram sarkaro reldana aveizong asoi chuaka na kum sang ni somni pathuma Mizoram a in thlanpui lo om tura in puah chana turin in rin lok na dara ron khong ri ani bermai ZPM leader le chief ministerial candidate pulal du oma chuan speaker sermon hi social media lama share chhong watin tha adi thute apholang chiamani kha pulal du oma hi phur hur tur ani melwak bik chuang lova speaker in mihlui ati le chongkama distinction ati huanga khan atelve mel tlat Congress lampo in an president chongkam thiam ti a mingthang bik lo pulal so te chu andong me bel ve dewa ma se mipuin an pom chem rorel lai MNF tan chuan lomna tur renga omlo thin urna le phun chiar na mai an tan chuan a thlenang in enlet na sate ma se hun atlem to si Mizoram hi khovel democracy ram lian ber India bung pakhat ni ma ila sa khopui thiam teram rorel na a thunei na an nei na sat em na Saudi Arabia Iran
Vatican City ti ang lek hian theocracy te po kan ansang om thin kan sa khopui thiam te su khlek hian kan ram politics hi na satakin asoidang lam thin ani zoram hian mamo ane ani I harang u khoi takin min lo like sakla tin min lo subscribe sun jam sak zel bokla chumai pa ka min lo share sak page chuanin kalom hleang kani mole ma zong mangtha mutui vek ule bye bye